अस्सलाम वालेकुम आलमंग प्रेजेंटेशन तैयार करने दुबई का बहाल है एगोतों एग्रीकल्चर सेक्टर आदि फिशरी सेक्टर दुबई का बहाल है फमीना मीगोतों एग्रीकल्चर सेक्टर के बैत प्रेजेंट कर देवा डीजी इब्राहिम शबाव आदि फिशरी सेक्टर के बैत प्रेजेंट कर देवा डायरेक्टर अहमद शिफाज प्रेजेंटेशन फिर शुरू करेंगे देख मार फा कल्ला Q&A सेक्शन गालवंडा है कि शबाव आदि शिफाज के तुरम मोडिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीजी शाफिया Finance Executive Inas, Policy Coordination Director Simla, the Resource Management Section Assistant Director Mona Gaitron, Legal Officers Dialogue Darnawal. Shabak Koriganda. అదే శుక్రే యామిన్ మీ ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లవదే ఫానత అదే అవును మీ ಫುರತಮ ದಂಡವರಿಕಮಗೆ ದಾಯರಾಗ ಅವನು ಮಿಹಾರ ಕುರಮುಂಗೆಂದ ಬೈ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತ ತಿಬೆ ಫುಂಡ ತಾರಫ್ ಕರುವಾನ್ ಇಂಗೆತ ಮೀ ಮಿಹಾರ ಕುರಿಯದ್ದ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತಕ ಅದಿ ರಾವಾಫ್ವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ ಹಿಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಬದಾಲಾರುಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ದಂಡವರಿಕಂ ಎಹೆಂ ಹರ್ಫತಕ ಗೆಂದುಮಟ್ಟಕ ಅಳುನ್ ಮೆಂ ಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತವಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತ ಹಿಮೆನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಮೀ ವಾಹಕಂ ಆಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ದಂಡವರಿಕಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗಾಕ ದಿಬೆ ಫಾಸಾಗ ನಿಸ್ಬತುಂ ಬಲಾರು ಎಮ್ಮೆ ಫುದೇವರಕ ಗಿನ ಫಾಸಾ ದಿಬಿಗೆ ಅವನ್ ಹಿಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಕಾಗಂಕ $12 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಗೇತ ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನ್ ಮಿ ರಾವಾಗಿನ್ ಹಿಂಗಮು ಮಿಗೆಂದನಿ ಉತುರುಗೆ ತಿಂಗ ಅತೊಳಂ ಅಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಫುರ್ತ ಫಶಾಗತ್ ಮುಟ್ಟಕ ದೆನ್ ಅವನ್ ಮೆ ರಾವಾ ಫೈ ಗೊತಕಿ ಫುರ್ತಮ ತಿಂಗ ಅತೊಳು ನಿಮ್ಮಾಫ ದೆನ್ ದಿಬೆ experience ಅವನ್ ಮೆ ಕುರಾ ತಜರಿಬಾತಕ ಬಲಾಫ ಅವನ್ ಮೆ ದೆನ್ ಫಹುಂ ಮಿ ehne atulutaken program genda ingeto ege phase 2 phase 3 egotawun me bahala funnan the agri business program ge magandu kandatawge terega tapat technology danwari ne taraf ko dinuma group ege gotuga mi vyapari go sulun danwarikan kureveni konkada rangalu gotaketto bala egotaka mi awun men kala danwarin battan kuram bese baje den mi program hame kan re 40 ki waki radata kannu ಅತೊಳುಗೆ ತಿಂಗ್ ಅತೊಳುಗೆ ಹಮ ಮ್ಯಾಗಣು ತಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಣುಕೊ ದಂಡವರಿಕಂ ಕುರಾರಟ ಅದಿ ಎಯಾ ಗುಡಿಗೆಂ ಹಮ ಅತೊಳುಗು ಹುರಿ ಎಹೆನ್ ರಡ್ರಬೆಸ್ ಮೀಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತ ದೆ ಮಿಕಮಾ ಗುಡಿಗೆಂ ರಡ್ರಹುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಅತೊಳುತುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಕಿ ಅವನು ಹಮ ತಫಾತ್ ಬದ್ದಲ್ತ ಮಿಹಾರ್ ತೆರೆಗಸ್ ಬಾಮು ಮಿದನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಟ್ಮ ಕೊಡ ಕೊಲ್ಲ ಅಸೆ ಪೋತಿ ಕೋವಿಡ್ ಗ ಹಾಲತ ಗುಡಿಗೆಂ ಗಾಗಣಕ ದೊಳವ ಹರೆಂ ಹಾವರು ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಕಲ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕುರಂಜೆ ದತುರುತಕ ಟಿನು ಕುರೆವೇತಿ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಕೊಡ ಕೊಲ್ಲ ಅಸೆ ದೆನ್ online call me kuram de dia warakina masekketta ha me danduwaluge sound me kuram gendiya nigadu devana kam account fa kolana vyapari bandartahu gaskaha sa janwaru quarantine kurum khidme fola kurum asu miharu dive rajyen eter kurave me gaskaha sa janwaru quarantine kurum ge masekka mihingani hululega hunna algun menge plant and animal quarantine and diagnostic center ge nigadu දැන් මෙහි මිකන් කුරීම අස්ස වාගතකි වරබොඩ තක්ලීෆෙන් අතල්තර යයිතු මුකුලංගෙ බජේ අස්ස මාලයා මේ කොමචෙන් ඇස ඒති ක්ලියර් කොගෙන් අනෙක්ක අඹුර රසගෙන් දුම් කන්තත කුරංගෙ බජේ මී මුදලෙන් අයස් මී අහසකෝ ගස්කහගේ සා ජනවාර බලාලා රුහම මී ලෑන්ඩ් කුර මිදහෙනි මාලය එහෙම මේ එකන් අල්ගොන් මේ e bajehe asu international airport service rajye gayambeken anna hindu mi fula kuran den radatuge level ga city tawge ehen city tawge mikhidumen government for kodwe to mase kurom midani awun sarkaruge budget ke jaham budget ko gen algun men miharus kaganda kan eba mi 1.5 million rupiah paragatuma dibi fa e face ka bahala hinge program bima miharu algun men addu city council ay ki miharu MOU gayam kurevijje so MOU go service kurevijje hem abdu city council la eki government mikam mi kurani ham sida budget ebe puna hawa ko ebe pulum mit lead kuraban kuriya gendawan එහෙම මේ මිනිස්ට්‍රි එක හින්ගා මිකාද බොඩෙත් ප්‍රොජෙක්ට් අවුන මේ බලනි we have council ත මෙදවරි කෝ council ත බාරවරි kuruwan council la eki ga emasek kurwen gota genda ingedo devanakama enhancement of agriculture support services and community linkages ki hanima dugun agriculture center ga
ಕುರೆಂದ ದಂಡವರಿಕಮ್ಗೆ ತಹಲೀರ್ತಕ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ಇತರ ಹರುದನಾಕೋ ಮೀ ಗಿನ ಫರಾತಕಂ ಎ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಜಾಮ್ ಅವನ್ ಮೆ ಹಮಜಸ್ಸಾದೆ ಹಿಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಗೆ ದಹುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಸೋಯಿಲ್ ಮೀ ವೆಲಿ ತಹಲೀಲ್ ತಹಲೀಲ್ ಫಸ್ಕಂಡು ತಹಲೀಲ್ ಕುರಾ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಗಾಯಂ ಕುರೆವೇನೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಸಬಬುನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಗಸ್ಕಾನಾ ಬೇನು ಕುರಾ ಮೆಂಬರ ಗಹಜ್ಜಹ ಬೇಹುಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮದುಕುರುಮ ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಬ್ಯಾರು ಕಂದತ್ತ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರೆವೇನೆ ದೆ ಮಿಯಾ ಎಕಿಗ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಮೀ ಕುರಿಯ ಕುರನ್ ರಾವಾ ಫೆ ಕಂದತ್ತವಗೆ ತೆರೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾರಫ್ ಕೊ ಹಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳ್ತವಗೆ ತಿಬಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ದಂಡುವರಿನ್ನ ಕಮುಗ ಸಾಮಿಲ್ವಾ ಫರಾತಕ ಲೊಗಿನ್ ಕುರೆವಿಗೆ ಬೇನು ಕುರೆವೆ ನಿದಾಮ್ ಅವನ್ ಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಮಿ ಪಲನಿ ದೆನ್ ಹಮ ಮಿ ಫುರ್ಸತು ಗೌನ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಖಿದ್ಮತ್ ದಿನುಮ್ ಗೌನ್ ಮೆ ಮಿ ಪಲನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ ministry and nas mali and nas hidme gina farata ka libene magu tanwas kuno egotan alunmenge agriculture online system media har alunmen taraf ko fonnan mihar hom rajye ke komme rashege horifes efas beenum kurabagen alunmenge system login kurabag hama application form ta furwum ekanta kureben engeto ehme mi fase kurum goto alunmen koffe kame de mi ge devana face ka alunmen mi badani backendum radatuge council takun ekala huddata du kuruma මිකන්ත කුරවේ නිදාමක ගෙන්දෙ වේතෝ එහෙම්බී මාළුගුන් මෙ මිදේ හිදමෙත ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කො හම සීදා රටුන් ඒ හිදමෙ ෆෝර් කොද්දවේන ගොතක හමජෙසේ තෝන් මසේ කුරම් බිගනි දෙන් හුරි ප්‍රොජෙක්ට් එක FAO ගේ එහි ගවර්න්මන්ට් අදිවි ෆුරි ප්‍රොජෙක්ට් එක සාක් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩ් ගවර්න්මන්ට් අදිවි ෆුරි ප්‍රොජෙක්ට් ඒ ගොතන් ගවර්න්මන්ට් mi den ingres pohon atu mi chi mi huri ingeto eka malgun hama faha kollana mi team project ki gaagana ka ellaka $200 ge mi komme project e gaagana ka ellaka $1 ge project mi project oge beenumaki astuga mi අඩුගන් මෙන් වැලියු එඩිෂන් ಗ මසක්කත රාජ්‍යයක හිංග දඬුවරිකමුන් එමි උෆෙද්දේ භාවතවගේ ගෑගනක 30% රටටක උෆද්දා භාවත හලාකුවගෙන් ඉබදේ එහෙම එයන් ඉතුරු වැලියු එඩුකො දඬුවරිකමුගේ ඒ භාවතක අගු එක්කුර වේන මෙකැනිසම් මේ ගායම් කුරුමට්ටක එහෙම ෆුරතම සාක් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩුගේ එහිග හිංගේ ප්‍රොජෙක්ට් අවුන් මේ ශවිනතොළු මිලන්දු අදි ශවිනතොළුගේ දෙරසික අවුන් මේ ඉංගන් ඉංගෙතෝ එහෙමම ඒ දෙරශුගා ඒ දඬුවරින්නන් ඒ දස්කොද්දී ඒ වැකියුම් පැක්කෝ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆನ್ ಉಫದ್ದಾ ಬಾಜಾರ ನೆರವೇನೆ ವರ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಹಿಂಗಮು ಗೆದ್ದಾನ್ ದೆನ್ ಹಮ ಮಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮುಕುರ ಅವನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನ್ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ರುತ್ತ ಮಿಯೋನಿ ವರ ಬೊಡ ಹಲಾಕೊ ವರ ದುವಸ್ವಿ ರುತ್ತಕೆನ್ ಹುರಿ ಹಿಂಗೇತ ದ್ರುಂ ಇಲ್ದ ಆಲಾ ಕುರ್ಮುಗೆ ಯಾಮಿನ್ ಅನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಂಗ ಜೆಂಗೇತ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಫೆನೆ ಮೆ රුන් ඉන්ද ආලා කුරුමුගේ ප්‍රොජෙක්ටෙන් අල්ගොන්මෙන් මිහාරු කුරියන් එබ ගෙන්දන් ඒ ප්‍රොජෙක්ටන් අල්ගොන්මෙන් ෆන්ඩින් දිවි ෆොමති ග්‍රීන් ෆන්ඩුගේ දිවරාජ්‍යගේ ඔන්න එන්වයරන්මන්ට් මිනිස්ට්‍රීන් බලට්ටුම් ගෙන්දව ග්‍රීන් ෆන්ඩුගේ තෙරේ ඉගෙද මේ ප්‍රොජෙක්ට්ගේ මෑගඬු බේනුමකි අසු දිවරාජ්‍යගේ රුන් ඉන්ද ආලා කුරුන් දෙන් අල්ගොන්මෙන් මීඩියා හරුව සමසි මී යුලාන් කොගෙන් කවුන්සිල් තක ಅವನ್ ಮೇ ಹವಾಲ್ ಕೊ ಫುಹುನ್ನಾಡ ರು ಇಂಗೇತ ಏ ಹೊವಣು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಹಮ ರುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊ ರು ರಟುಗ ಜಹಾ ಅರಿ ರಟುಗ ಆದಾ ಕೊ ದಿರುವೇನೆ ಏ ಮಸಕ್ಕೆತ ಅವನ್ ಮನ್ನ ಫೆಟಿಫುರಿ ಮಿಯಹರುಗ ವೆಸ್ ಮಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆ ಮಿ ಬದನಿ ದಂಡವರಿಂಗೆ ದುವಹುಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಕ ಅವನ್ ಮನ್ನ ಗೆಂದೆವೇತ ದಂಡವರಿಂಗೆ ದುವಹಕಿ ಫಣರ ಸೋಳ ಮಿ ದಂಡವರಿಂಗೆ ದುವಸ್ ಫಾಹಕುರಂ ಅವನ್ ಮೆ ಮಾಲೆಗ ಫಾಹಕುರಂ ಬದಲು ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆ ಹಮ ಕುರಿಕೆ ಸೆಗೊತ ಅವನ್ ಮಿ ಫಾಹಕುರನಿ ತಾತಳು ಕಂಡೋದುಗ ಮಿ ಫಾಹರು එහෙම එවෙසම ඒ කවුන්සිල් බාරවර කුරුවාගෙන් කවුන්සිල්ගේ මේ කැපැසිටි ඉතුරුකෝ මේ එබේෆුන්න මිකාල මේ මසක්කෙත්ත කුරවේන ඉන්සාම් හමදස්සාදී එබේෆුන්න පසේහ මිකන්දත කුරවේන ගොත්ත දස්කොද්දී එගොත අනුන් මේ කුරා මසක්කෙත එගොතුම් මිහාරුස් කවුන්සිල් දන් හම මේ අලුගුන් මෙන්ගේ බජෙටුම් බොඩු බෑවෙ සම දීගෙන් කවුන්සිල් ලබ්බ අලුගුන් මේ මසක්කෙ කුරනේ එහෙම කවුන්සිල් තකුන් කුරවේ හුරිහා මසක්කෙතම එතනු කුරවේ ගොතක අනුන් මේ බලනි එහෙම මේ program tan arso algon men agriculture program ta gina fara komme gotevies radatu kurave dandori kandatto heme maun men bihas bodaka rawa mihunna ni hama council ta barwer kurwan council ta kaaki kura devon slide yamin den awun men balalana dandori komge daira ga miharu hani
kureve magadu bayen hem masekketeka ingeto hanimadu gun agriculture center taraki kuruma ngawnu me project ge tereng adi sarkaru ge budget un saragina masekketeka e kura migotun center ge mi korea future develop kurumattaka itanga heden laboratory taka mihuriya achge masekkeve sound menna miharu mi rawa le fombani adi etam plan wes kurei foni project ge tereng tafatu mi zamani technology hasako vertical agriculture technology algun menna dakka leve ingeto ei algun men kurumda warbodu masekkate mihar solar energy beenukoge fende nizam ta gaim kuruma mi fende nizam ge tereng gaska kana for kodde ven gota mi huriha display tabbe sanimadu agriculture center government mihar gaim ko fonnani adi ege turun dire januar gengulu ala kurumattaka bakari emme pase han gengule vene gota mi eya benu kana devenu gota balibayan alalan jehenu gota mi huriha kantata awunme center ge tereng kuriya genda den muli rajyen huluwadaga awunme hinga internship program goe council takum wargina ministry wada kuraba shakwa timanna mennaka mini masakkate nukoddeve mini program ge timanna na bari nueve den algun menna sibe kuda dari kolwi awunme yudan kogen kurmatla faratto ge tereng shortlist kogen awunme hamgina para training na radar besmi nagani ingeto නමුත් මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම මේ හුරිහා කවුන්සිල් තකුම් බෙසම ඉස්කන් දෙවෑගෙන් එකම කුරුමෙත් ලෙවුම්මකි වර මුහිම්මකම ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑමකි හමස්තුවගේ ප්‍රෝග්‍රෑමේ මේ සීදා ඇග්‍රිකල්චර් සෙන්ටර්ග රටටුන් මේ හොවා ෆරෑත්ත ගෙන්ගුස් එතාංග මේ තිබ්බවෑගෙන් තිබේ ෆුළුන් මේ ඒ දනුවරකමුග මවලෝමාතා තම්රීනා දිවඩෑන් අමුරා රහ වඩෑන් එතමුග මේ රටුගේ නෝනි අතළුගේ දනුවරකමුගේ මසකත කුරියරුම් මට්ටක දැන් අවුණු මා ගිනේරු වාහින් හීවාති ඉංගේත තංකොල කුරුකොල්ලාන මේ මෑගඬු දෙතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් අනු පහකොල්ලාන ඉම්පෝර්ට් සබ්ස්ටිටියුෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ රාජ්‍යයක උපෙද්දිදාන භාවෙත්ත මේ රාජ්‍යයේ ගීහස් ගිනා අවුණු මෙන් ඉම්පෝර්ට් කුරේ ඉංගේත ෆුදේවරක එහෙමෙම ඉම්පෝර්ට් ಮಧುಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಹಿಂಗೆ ವರಬೊಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅವನ್ ಮೆ ತಫಾತ್ ಮುಡುವಕ ಗಸ್ ಮಿ ಹಮ ರಡಟ ದೆಮುಂ ಮಿಗೆಂದನಿ ಏ ಆದಾ ಕೊ ದಿರು ಮಟ್ಟಕ ದೆನ್ ಅರ್ಬನ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ನಕ್ಕಿ ತೊಜ್ಜೆಹಿ ಫೋನ್ನ ಆಬಾದಿ ತಹುಗ ಮಿ ಒನ್ನ ರಡ್ಡ ಮಿಸಾಲಕ ಅವನ್ ಬಲಮ ಮಾಲೆ ಮಿ ತಿನದು ಮಿ ಕುಳುದು ಫುರಿ ನುನಿ ಅಡ್ಡುಗೆ ಬೈರಡ ಬಲಾಲೀಮ ಅವನ್ ಮೆ ನೇಗೆ ಏತಂತ ತೊಜ್ಜೆಹಿ ಪಕೌನ್ ನೆ ಮೇತಂತಾ ಕುರವಿದಾ ದಂಡವರಕುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೆ ಕೊಬಾತ ಬಲ ಕಂಕ ಮಿ ebe funna das kodinu ingeto den mi onne maanganu kamaki dandwarikama masirikadi melculture masakada falura dukuru ingwada annawan mi divarajyege bima behe gaanun tampis kurabani planning ministry ge faratu eme planning ministry ekashalu wa algon menna hawal kura mi masirikan melculture adi dandwarikamuge masakada dukura falu adi ratta mi dukurumuge masakke bes kurani ministry ge faratu divarajye falura behe gaanun ge dasum kuranje kandata awun kuramu mi gendani ingeto ನಮಸ್ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಗಾನೂನ ಗೆನವೆ ಬದಲ್ತಕ ಇಸ್ಲಾಹತವು ತೆರೆಂ ಹಮ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹಾಸಕೋ ಮೀಹುಂದು ಇರುಳೆ ರಡ್ಡಟುಗೆ ಇತ್ಸಸ್ತವಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಬೈ ರಡ್ಡ ಹಮ ಅಳುಗುನ್ಮೆ ಏ ಕಂಡಾಳೆ ಉಸೂಲಕು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಡಾಳುವ ಉಸೂಲಕು ಅವನು ಹವಾಲ್ ಕುರೋಮ್ ಮಿದನಿ ಜಮಾನು ಸುರಬಿಸ್ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗೆ ಫಳುರಡ್ಡಟುಗೆ ದಫ್ತರು ಬಲಹಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಳುಗುನ್ಮೆ ಇಂಗೆತ ಏಯ್ ಮೀ ರಿಸೋರ್ಸಕಿ ಮೀ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗೆ ದೌಲತುಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ එහෙම මේ රිසෝර්ස් රංගල බෙලහෙට්ටේන කාල ගොතක මේ රිසෝර්ස් ත එලොකේට් කරවෙ මුදානි එකංකං අලුගොන් මෙන් හැම හැමදස්වා උසූලගේ තෙරෙන් අලුන් මෙ හැම මිහාරුස් මඩබොඩු කුරමු මිගෙන්දනි කුරියෙන් ගොත්තාංග අදි මා රංගල බෙස් මිකං කුරවගෙන් දානකම අවුන් උම්මීද් කරනි ආද යාමින් උරුකල් දවසෙන්ගේ 2 minutes ಬಾಕಿනේ ආද අවුන් දැන් වර කුරුකොල්ලා කුරිය ගෙන්දාන ඒගොතුන් මී හිරි මී තෆාත් ප්‍රොජෙක්ටවක වාහක එක මවුන්ටම හාසකෝ දන්නවාදාන දෙවාහකේ දන්නවාලා හවුන් මි ස්ලයිඩ් කුරුකොල්ලාන මේක හුරිච්චෙන් නොකියාන එංගෙත මී අලුගොන් මෙන් ඔන්නාන් දාද ෆවුන් හම කවුන්සිල් තක ඇකි මසක්කේ කුරුම්ගේ නියතුක හම දිවරාජ්‍යගේ ෆුඩ් සිකියුරිටියෙන් අමාස්කෝගෙන් රඩටුම් දඬුබින් දූ කුරුමා mi circular phone off ingeto adi radatuka dandu bintan land allocate kurevene gota mi dandu heddu mattaka bingwe minbarakun dandu haddane gota mi bing benu kurumge usule be sound men tayyar kofannan adi miharu council takun ekkal taragi ge plan ta ekulawala mun gendawairuga
mi hasa ko faha kuraban je de tin kamen algun me note ko fa ekama be circular algun me neri fonnan ekantata council takum ballawalum ki wara muhim kam ekama un deke misalaka mi radar ka level ka pest control kurum ka program te nge ta alun me nam iru kola city en annar mi ratu ka wa control kolla dere kaalo ma gina wejje unit chicken ekantata ki hama council takum nimma nangawa mi har kuraban je ko wara jamabe je mi har gotan onna tavis namme ekama adives ekkala kurige usul du kolla dukon nudavva hama ekkala plan nukuravva ekankan e bannakama awun menna paha kurave engeto plan kuravva fe ekantataka mi budget allocate kurave mimbarakun awun me support kodemu gendanawa account dannawa ehme mi tin circular mi council tawge befununs mi adossum endawati edi ballawun endawati war boda samal kan devva council takum mi kantataka gulegu evs mawduma itur mawduma te bendi awun menna hama ಫೋನು ಗುಳುಬෑ ನೋನಿ ಇಮೇಲ್ ಕುರಬෑಗೆ ಏ ಮೌದ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಯಾ ಮೀನ್ Thank you so ಫಿಶರಿ much. ಹವಾ Yeah, Srikas. algonduge adli beta ಅದ್ okay masrikam daira miharu kuriyadda emme muhimme masekkataki taraggiga gotun kuriyadda masekkataki mas ganevene capacity turkuru emme mi gotun mi mihareba mi almen failure adi kudu adi mifkoge facilities ta mani futi develop kurmunge masekkatake ebe kureve then mige tereng development nimigen dairuga miharu huri facilities ta hoge hasa ko mifko ko dashugo huri facilities ta hoge mas gatumuge capacity double ituru korevena the storage capacities deguna ituru egetane then ege itura radashuga tinadu amulakuga eba mas gatumuge the center eba gam kureve ei mitantanuges migan kura center ta ki mas gatumuge bandaru eturan mas store kurevene wasiletta ka ekko adege itura ice plant kaes ekko mi tantam migan kurege tari next think me mas gatumuge capacity rajya ge ituru kurumattaka ama kurve mas ekketta hoga terega himene kame mi ge dos mas factory gam kurun den mi ge tereng adduga miharastin factory gam kurung masekke tuge masekke kuriya mongo de den ege tura kendi kuluduga ves getos mas factory gam kurumuge idari masekketta mihar nimma gatuge oleni den me masekkata ki hasako councils takum ama rashuge ato me city ge councils takum isnagagen kura masekketta ki ministry hama technical support me masekkata ka kuriya ke demun dan ema mi hama ekam salman fa next then ice plant gam kurung masekkata ki abadus ministry kuramun da masekkata den hasako medie deya haru terega ice plant ituru rajyaga ice capacity ice supply kureben capacity ituru kurmattaka gina project hakum fund kuregen ice plant take gam kurum masekkata abu kurave den migotum amali masekka mi har kurevunda hataroshe mi pa kofamiyati den ege tora amali masek mi har yulan kofve sebave la mabaduga ice plant gam kuruma adi miharu yulan kurunga maruhalaga terega ves ebbe hydroshe mi kan aron fa kolla then oywali kan fattaki hama mi dadasuge fishing communities taka wara muhimmo wasilata kamyonne befa then hasakotega mi kandufati ituran harukoddinumuga request wara gine ministry ade then mihar ministry nimma famiyati oywali kanfatige biyuga itura fulakuna ei miharu mi doshiga maserikama mi hasako miharu ko famiya fansas fans kanfatige biyuga itura fulakurumuge vishnu huri migotum itura 30 kanfati harukurum revi fiberwe then mige itura sports fishing adege itura radashuge almena barabara request annam da kamen ei wadu masverikan kura farayta wadada farayta ko bes kan fatige kayri masverikan kura gane intizam taka ham desson hem
mihar terega mega amali masekke mihar skuram gode kanfatti ge design tayyar kurma kanfatti ge boy edumuga masekke mihar skuram gode mihar terega sports fishing adi wadu dama parattaka wadu masrikan kura parattaka hasa ko ben kanfatti hedu har kurum masekke fishken dan mega fishing communities taka ek faida ligen dan den America chatarage kurungu mashruga algodo hama me boda ali alwalan beenumani alun miharu migotun kurave mayagandu alun tayyar kurave de facility engebe me ei mana galaga me tayyar kurave HRE facility ya den manya fushiga me tayyar kurave research adi training facility den ege itura ministry isnagagen board bank project edashun Fana Koshi Rajashka communities taka digen mi hunnan em awlumat digen kudi Fana communities taka digen commercial level la kan echiti mi ala ko bodukur munge maseketta ke kurevi success ama ege kenifoti ama commercially wikkene size kan e bodukurevi echiti bikku maseketta kurevi gengo so den ege kaamiyabi alunna fenifoti ekamako mi alunmen me masekke itura rajya fula kurmattaka ebe beenube HRE facility gaam kuran ege manekki kudi faana rajyega ala kurvene wasila gaam kuran jehe ehma e masekke miharu managala HRE development ge teren kurevin dani den adi communities taka beenumba me training na epada kandatta kuriya gendu mattaka maniya fushiga me gaam kurave research and training facility beenu kurave den me research facility ge gaam kamya hama nodiya 1% masekeni focus ba kolan den ege itura me masarikum ge daira tharagi kuruma councils taka ekko kuremunda maseketta den alunnan hisama lamarkazi Vishnumun councils taku gam kurave desk gam cooking councils taku asako fishing communities taku nuni fishing islands taku ga me desk gam cooking masverinna gatum ministry ge maseketta de hidumetta devene intizam ta gam kurumetta ka fishery ranger gam kurum masekke miharas kurum de den budget tashika mahurul men beenumwa adada beenumwa rajashuga gam kurum kumga vis miharas nu ranger malun men me gam kufawan den me parattagum ahigatuga ministry me de hidumetta maulumat community takaddinuma ministry de hidumetta turan hardana kuruma daane go kutuk maulumat alun na hissa kurum me hitere wani den communities taka ministry ade terega me link ekota me paratta me den kuregen daani den ama me gotun alun faaha kolla mas ministry miharu me de hidumetta masarikam ga hudda adi license akule oriha huddatake online nizame ge tereng dinumattaka alun system ekam kure fawani system miharu online kurevi ege final testing maseketta kureven dani hema ege sabun councils takas warabada luyu egen daana miharu warabodu rollen ada kure councils takum mes alun me masrikama gole huddata dinumuga ministry me application form balagatuma application form ministry hissa kurma egotuga hemma ekama waraboda level bidigen daana me online nizamederko masrikama gole huddata negena be intizam egen dium den mige ituran alun waraboda faam koru alun na avdus dibaman dasha kuan ei rajashuge ihsasterege himene paluge saraduga masverikan kurumuga erashuge rayatunna ege emme manfa nuagota ekan kurem dakan ehma mikamuga alun men amal kuruman nota councils taka mi har am galajge terega mi exam take hamaje safa wan muni mi meshas take hunnan councils taka mi erashuge faluterega kuremunda masarikan mi belehettuma taka gawadutan hadagen tamfis kurevidan ei misalaka bunanya mi wakibawategge waki sarahadde waki duaswaraka masarikan nukure gotan hedunota wakibawategge alate beenun nukurum mi ekahal kantatta khandeyalidan
ඉතින් ඒකී කවුන්සිල්ස් තක් මේ ඒකී ගොතක් ෆලෝ තෙරේග මස්සරිකම් මැනේජ් කරන් බේනුම්වා කරුන් මෙන්ස් පාහ කුරේ ෆෝති එහෙම මිනිස්ට්‍රීන් ෆලු තෙරේග කුරේ මස්සරිකම් මැනේජ් කරුන් බදලුග කවුන්සිල්ස් තකුන් එපද මිනිස්ට්‍රී අගුලිගෙන් එපද ගවයදතන් හෙදුම අලුන බඩ මේ බාරවලන මියුතා okay ei almen fisheries division ke paraton hissa kolle malumat Thank you, Shaba.